айылдан башталат, Гарвардга жол Орун Абдрахман мектебинен башталат демекчибиз. Geçe ele ketkensin arı, göz irmemde öttü 20 yıl. Partalaşım jakındarıma, gelip turat bugün ırdağım, gelip turat bugün ırdağım. Büyük bolsun kadır barkınar, alıstarga jetsin dankınar. 20 yıldık bu yıl bizdeki, kayda sığar 86'lar, par bolgula 86'lar. Vakutçuluk günde resimde, çoğulçubuz günde geçimde. Kasetadan muzika uğup, oynağımız kança veçirde, bilegen biz kança veçirde. Büyük bolsun kadır barkınar, alıstarga jetsin dankınar. 20 yıldık bu yıl bizdeki. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şunda gündür, yaş gündür köşetken pisliklerin Allah Teala'ga çizdi. Allah Teala'm şu baldarımızı okutanken, başakanken, terbiye verirken biz işimci adam kusazları silahşı. Gündür gündür silahda Allah Teala'm bunlarını hizmetlerini de kabul almasın. İyi bilesinden pinç basın. Allah Teala'm rahmetlerden nasip almasın. Berekeller. Таур чөчмөсү ядай, кол суунат кыя албай, канатына калкалаганын эсимден чыгарбайм. Билим менен аяламга жол сал деген кептери, көңүлүмө түйүп алгам, жоголбой тал дептерим. Bilimi çok ömür ötse, biyiktекте көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмөт төккөн, мугалимдин басы кымбат. Баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап, ай баркта сыйлап. Ар кыялга чыдамы жеткен мугалим эжекен, кол жазмадай тизилтип алып, артынан эр жеткен. Кылым калчубатыңар бар, чырактай жанасыңар деген эле мугалимим. Бол сөзүн карасаңар, билими жок өмүр өтсө, бийиктекте көрбөй өтмөк. Адамзат шагы сынбай мөмөт төккөн, мугалимдин басы кымбат. Баркта сыйлап. Урматтуу окуучулар, урматтуу кесиптештер, бизди мындан 20 жыл мурда бүтүрүп кеткен, азыркы күндө биз менен кесиптеш, замандаш болуп иштеп турган Ахмедов Кайрыл агайыбызга сөз берсек, быйылкы 20 жылдыктардын атынан өздөрүнүн стипендияларын тапшырып койсо, кол чаап күтүп алыңыздар. Келиңиз ага.
Assalamu alaikum, hurmatlı okuvchilar, hurmatlı muallimler. Bugün özgöçe kun, bugün başka bayramlarga salıştırmalı bu bayramdın ordu biz üçün başkaça. Andıktan sizlerdi bugünkü bayramınızlar menen çin жүрөктөн куттуктайм, hurmatlı okuvchilar. Айтат го, адамдын өмүрү бул жыл мезгили сыяктуу дейт. Балалыгы жаз мезгили болсо, жаштыгы жай мезгили. Өмүрдүн гүлү болгон эң сонун жаштык мезгилиңер. Мындайча айтканда бул окуучулук, доор окуучулук мезгил башка мезгилдерге салыштырмалуу өтө сонун күндөр. Андыктан бүгүнкү байрамыңар менен дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктаймын. Дыйкан эрте жаз келгенде кетменин көтөрүп чыгып, үрөнүнү жерге таштайт дагы Кудайдан үмүт кылып күздү күтөт. Эмне үчүн? Түшүмүнү Кудайдан берекелүү болсун үчүн күтөт. Мына убакыт зымырык куш экен. Кече силер да ошол дыйкан сыяктуу келдиңер эле сентябрда билим майрамыны мектеп босогосуна аттап, мына убакыт зымырык куш экен, кайра эле мына ошол дыйкан күткөн күзгө жетип келдик. 25 май акыркы коңгуроо, силердин түшүмүңөрдүн берекелүү күнү. Бул майрам силер үчүн бир өзгөчө күн. Бир сөз бар достор, уккула жакшы сөз. Бүгүнкү сенин таштаган кадамың эртеңки келечегиңдин тикени болушу мүмкүн, же болсо гүлү болушу мүмкүн деп айтат да. Андыктан силер билим кадамына таштаган кадамыңар келечегиңердин гүлү болсун деп айтар элем силерге. Ар дайым бүгүнкү күндөй жүзүңөр жаркыраган, маанайыңар ачык, келечегиңер кең болушуну тилеймин. Бүгүн биз достор 20 ушул мектепти силер сыяктуу окуп бүттүк эле. Мына 20 жыл болуптур ушул жерден окуп бүткөнүбүзгө. Ошол 20 жылдыктардын арасынан 5 досубуз силерге кичине дем болсун, мотивация болсун деп силердин араңардан эң жакшыларыңарды тандап алып силерге стипендия берүүнү кааладык. Анын арасында мен ыраазычылык билдирет элем. Азыр Момуналиев Асан досубуз келбей калды. Турсуматов Аман, Абдувалиев Абдурасул досубуз жана Базарбай досубуз жана биргеликте чогуу ушу 5 досубуз ушу силерге стипендия берүүгө уруксат берип коюңуздар. Үлгүлүү жүрүм туруму менен жана эң жакшы окугандыгы үчүн 20 жылдыктардан стипендия 10-А класстан Нур Маматова Айгерим сыйланат. 8-Б класстан Айдаралиева Сүйдүнкан сыйланат. 20 жылдыктардан стипендия 7-Б класстан Базарбаева Акберме сыйланат. 4-Б класстан Сайфидинова Раяна сыйланат. 'Рахмат. Урматтуу окуучулар, менде чындыгында башкача сезим болду. Бул жылуу сөз, жылуу мамиле, аябаганда эң чоң бактылуулук, эң башкача сезимдер. Бул гүл бул бейиштин бир эмесинен силерге ыраазычылык билдирем. Ушундай гүл бергениңерге силерге таазим кылам. Келечегиңер кең буюрса, Кудай буйрса, албетте баары силердин аракетиңерге жараша. Кыргызстан силер сыяктуу силердин билимдүү жана адеп акылактуу жаштарга муктаж. Андыктан Кыргызстандын өнүгүүсүнө ар дайым өзүңөрдүн билимиңер менен, жүрүм турумуңар менен, адеп акылыңар менен кызмат кылууга өзүңөр Кудай насип кылган болсун.
Андыктан ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат барыңарга. Чоң рахмат. Чоң рахмат агайлар. Ура деген менен жеңишке жетиш кыйын. Мейнетиңерге, кылган кызматыңарга ыраазы болгула. Чоң рахмат. Бурпаңыздар. 4-нчи класстар. Sizlerge de rahmat. 26 günü, 25 günü erten Kuday bulsa, Ağılmanımızda Sitama olacak. Erten de bugün de varımızda erten. Rahmat. Çavarman, kıyaldarın orundalgan birin jaydarman. Birin mayor, birin darger, karabay bugünkü kaydıger. Bari gelip jürek jılısın, kimin 86, 87 ile. Урматтуу мугалимдер, ардактуу коноктор, сүйкүмдүү жана биздин бүгүнкү окуучулар жана бүтүрүүчүлөр, силердин бүгүнкү майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ар дайым ден соолукта болгула. Биз да силер сыяктуу ушул жерде окудук эле, мына арадан убакыт зымырып куш экен, 20 жыл өтүп кетиптир. Биз 1-чи классты бүтүп атканда 77-чи жылкы агаларыбыз, эжелерибиз 11-чи классты бүтүп атат эле да. Biz 11-ci klасты бүтүп атканыбызда ошо 77-ci жылкы агаларыбыз 10 жылдыкты белгиледилер. Биз мына бүгүн 20 жылдыкты белгилеп келгенде, ошо кече эле бүтүргөн 96-лар бүгүн 10 жылдыкка келиптир. Куттуктайбыз. Ана 77-ci жылкы агаларыбыз 30 жылдыкка келиптир да. Карасаңыздар, убакыттын ушунчалык өтүп кетип атканычы. Ошону менен биргеликте мына мугалимдерибизге дагы ыраазычылык билдирели деп айтабыз. Бир сөз бар. Бендесине ыраазычылык билдире албаган жаратканга рахмат айта албайт дейт да. Андыктан мен бүгүнкү ушул мугалимдерге таазим аттуу бүгүнкү биздин майрамдык кечеде мугалимдерге ыраазычылык билдирели деп атабыз. Жана ошо Маккем айдамла айткандай, кечирим сураганы келдик, ыраазычылык билдиргени келдик, рахмат айтканы келдик. Ар дайым аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Hazreti Peygamberimizin bir sözü var eken, sizlerden en жақшыңар үйрөткөнүңөр деп. Mugalim бул, мындайча айтканда, бөмөлү даратып айтты. Mugalim ар дайым кандай абалда болбосо сый урматка татыктуу болгон кишилер. Биздин ар дайым төрүбүздө жүрө бериңиздер. Hazreti Ali'nin bir sözü var eken, эгерде кимде ким мага бир тамга үйрөтө турган болсо, мен анын өмүр бою кызматын кылганга даярмын деп. Андыктан мугалимдерге ар дайым сый урматыбыз чексиз, ыраазычылыгыбызды билдиргени келдик. Силерге чоң рахмат. Бүгүнкү майрамдык маанай барыңыздарга куттуу болсун. Ак
ак тилек чоң үмүттү ойго салып, эр чешип эчен келген эне бала, мектебим ырас таалай уюткусу, мугалим билим берди сага мага. Демекчи бизди окуткан мугалимдерибизге аз да болсо белектерибизди берип койсок. Кудай аям агай менен Айсалкын эжекеге берип койсок. Орусча так сүйлөткөн Аслан агай, Акрам агай, алкыштарга бай агай. Аслан агай, Акрам агайга белектериңер берип койсоңор. Нургүл, Аслан агай, Акрам агай. Чоң рахмат эжекей. Туура жазышты, туура сүйлөштү, адабий сүйлөштү үйрөткөн эжекейибизге ыраазычылык билдиребиз. Тыкылдап ишин так билген, баарына бирдей дем берген азыркы биздин директор Аллахым сизге күч берсин деп Орун Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектебинин директору Исакова Гүлмира эжекеге берип койсок. Салтанаттын күбөлөрү баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бүтүрүүчү силерге ак жол, мындан кийинки сапарыңар байсалдуу болсун, ден соолукта болгула. 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык баарыңыздарды куттуктайбыз. Дагы мугалимдер жамаатынан куттуктайбыз. Рахмат баарыңыздарга. Сіздерді қапа қылған болсақ, бізді кешіріңіздер. Себебі ағайларға құттықтаулар немелер айта береді екенбіз ғой, ешкім кешірім сұрабайды екен. Бізді де себепсіз сіздерді қинаған болсақ, кешірім сұрайбыз. Бізді кешіріңіздер. Оқушылар, бүгінгі салтанатты майрамыңар құтты болсын. Рахмат. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу биз ошо 20 жылдыктардын арасынан 5-6 бала бир өзгөчө бир эми менен эме кылды, ошолорду чакырып коелу. Көп жылдык эмгегиңиздерди эске алып, тажрыйбаңыздарды эске алып, сиздерди ошол Бишкектеги улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фонду тарабынан сиздерди ушундай көөлүктөр менен, медалдар менен эң мыкты жетекчи деп Орун Абдрахман орто мектебинин директору Исакова Гүлмира Маматовнага тапшырып коелу төш белги менен. Кетип кармап бизге көптү үйрөткөн, билинбестен окуучулук күн өткөн. Алкыш айтам мугалимге. Эжеке ар дайым ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бир сөз бар. Ааламга жол айылдан башталат, Гарвардга жол Орун Абдрахман мектебинен башталат демекчибиз. Себеби дегенде 2-3 жыл мурда бизде эл аралык дүйнөлүк университеттерге доступ ачылды. 2004-жылкы бүтүрүүчүлөрдөн Россия Федерациясындагы университеттерде 500 студентибиз окутат эжеке. Мындан ары Кудай буйрса, Орун Абдрахман орто мектебинен Европага, Гарвардга окуйт деген ишеничтебиз. Кудай буйрса, ушул инновациялык мектеп болушуга дагы эмгегиңиз чоң. Мындан ары дагы лицей, гимназия болушуна дагы чоң кызмат алып бериңиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Коомдук фонду тарабынан
өз кесибинин мыктысы деген номинация төш белгиси менен Атабаев Шарабидин Айжигитовичке тапшырып коелу. Чоң рахмат агай. Жана ошондой эле улуу элдин урпактары эл аралык коомдук фонд тарабынан мыкты мугалим деп Мавлянов Хазретали Мырзакбарович агайыбызды төш белги менен. Жана ошондой эле ушул сыйлык менен ардактуу мугалим деп көп жылдык 40 жылдык стажы бар экен. Маткаликова Үрүнсахан Дүйшаевна эжекебизге. Эжекебиз жок болгондугуна байланыштуу. Ден соолугун берсин эжекебиздин, өмүрүн берсин. Рахмат. Аны эмесе ушул 5 жигиттин демилгеси менен Кадыров Бакырбай, Абдуралиев Абдурас, Турсуматов Аман, жана Момуналиев Асандардын демилгеси менен биз окуучуларга эң үлгүлүү окуучуларга стипендия уюштурдук эле, аны да берип койгонго уруксат этиңиздер. 20 жылдыктардан стипендия 9 класстан эң мыкты окугандыгы үчүн Тажибаева Акмарал сыйланат. Тажибаева Акмарал. Классан Жакупова Альбина сыйланат. Жакупова Альбина. Бүтүрүүчүлөрдөн 11-А класстан эң мыкты окугандыгы үчүн жана өзүнүн үлгүлүү жүрүм-туруму менен Маккамбай кызы Гүлшайыр сыйланат. Маккамбай кызы Гүлшайыр. Парталашым жакындарыма келип турат. Жакшы окугандыгы үчүн 11-Б классын Рахмединова Тахмина сыйланат. Рахмат. Кичинекей 1-чи класстарыбызга да бар 20 жылдыктардан стипендия. 1-сан Абдул Мухаммедова Акылай сыйланат эң жакшы окугандыгы үчүн. Окуучулук күндөр эсимде, чогулчубуз күндө кечинде. Кассетадан музыка угу. Ошол эле сыйлык менен 1-Б класстан Юлдашев Илья сыйланат. Билеген биз канча кечирди. Бийик болсун адыр баркыңар, алыстарга жетсин даңкыңар. 20 жылдык быйыл биздики. Кайдасыңар 86-лар. Бар болгула 86. 1-Б класстан Алиева Эсманур сыйланат. Достор, биз мындай куржун уюштурдук. Бул билим куржуну деп атайбыз. Жана ошондой эле
20 жылдык ынтымак кербен куржуну эстафетасы ушул жөрөлгөнү стипендия жөрөлгөсүнө мындан ары 2025 жылы бизден кийин 87-лер улантып кетишүүнү биз ошол куржунду тапшырып коет элек. Бул куржунда улуттук суусундуктар жана китеп Абдыкадыр Озбек ушундай Молдонияздын китеп томдорунан элдердин баары тикендешип кетсе да сен гүл табиятыңды жоготпа деген Молдонияздын китеби бар экен. Ошо билим багытындагы ар дайым ушундай эмекелериңиздер ушул куржунду тапшырып коюу үчүн 80 Номер 28 Орун Абдрахманов атындагы инновациялык орто мектебинин 2003-2004 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 2024 жылы мугалимдерге таазим аттуу 20 жылдык жолугушуу мааракесинде айылыбызда 1987 жылы төрөлүп, аталган мектепти 2005 жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөргө аманат 20 жылдык ынтымак кербен куржуну тапшырабыз. 87-лерден өкүлдөр болсо Калматов Тынчтык агай чакырып коелу. Keyinki жылга ушул стипендия жөрөлгөсүнө 20 жылдыкта улантып кетсин. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Күлкү болуп, шаттык болуп айланам, жолугалы ак мектептен кайрадан бир бололу балалык тескерип, классташым Карааныңды сагынам демекчи. Анда эмесе 30 жылдык, 20 жылдык, 10 жылдыктарды узатып койсок, чоң ыраазычылык билдирип туруп сиздерди кол чабуулар менен узата алсак. Чоң рахмат баарыңыздарга. Sol sağlar menен uzatып койсок бүтүрүүчүлөрүбүздү.
Elhamdülillah Rabbil Alemin. Şunda gündür, yaş gündür koşarken bizlerin Allah Teala'ga çizdi. Allah Teala'm şu baldarımız oktana geldi, başa kana geldi, terbiye verildiğimiz. Bizi şimdi Allah kusazları silahı. Gündür silahdan Allah Teala'm bunlardı, hizmetlerini de kabul almasın. İyi biliyorsundan pinç basın. Allah Teala rahmetlerden nasip almasın. Bırakallah. Bu baldarın sizlerine sigaldı. Menen dua verin. Bu baldarda ömür uzun bolsun. Allah çakallı bolsun. Nevede çevreler toylarına barıp sizler hep katlap jürüңüzler. Hoş gelipsizler. Rahmat. Şerge bir. Sen açkansın yarkıratıp gözümü. Sen suyuttun da suyuttun gözümü. Balapanım bakıp kuşu bolsun de. Bap istegen barçındı özündü. Son görüşümdü. Resim bulsun eciminin aylar. Ermeklerin sana gelip analar. Seni ötkün bilimlerden güç alır. Canı durmuş dahi kayrıp yaralar. Cürük çirkin özüm ördü sağına. Gerek olsun cürübündü çabayı. Gerek olsun cürübündü çabayı. Mına 20 yıllık jubileylerini bizge Akbastar Koncayanlar gözler hoş gelipsizler. Sizlerge daima işinizlerge ilgili jubileyimizge vakit kalayız. Kele gidin baş çıkarınızlar, kelin alıp kız çıkarınızlar, ulamadan baş çıkarınızlar, uğul ülüp kız çıkarınızlar. Ustalar sizlerge tazim. Oşun böyle bizden en aksakal ecekeyimiz Makpratilge sözü versek. Rahmat, baradığımızlarga aylıksa mına şu geçen oturuşu uçurgan mına şu 20 yıllıklar hayrullah, Cenab-ı Şamdayla Şoğlu'nun bardık komandalarına çok rahmat. Mugallimler, ardaqlı konaklar, sizlerde daha bir jалы hoş gelipsizlerdi aytабыз. Bu mugallimlerge taýdim atlуу bugünkü keçebizge kelgeningizlerge aябай sүйүнүp толкундан отурабыз. Biz ушул keçede buna kayrımdoluk işinde koşa alıp getirdi. Sülüktü şarkıları Karyalar uyuyuna kiyip geçe jana dары darбек жалпы суммасы 14 000 сомдон турган кичине кайрымдуулук кылдык. Андан тышкары ушул үлгүлүү окуучуларга стимул, мотивация болсун деп эме кылдык, стипендия уюштурдук. Андан тышкары мектеп үчүн бир долбоор, үлгүлүү окуучулар үчүн бир стипендия жана айыл үчүн бир проект баштап атабыз. Азыр
Minçinar'da ayında hazır ayaldama kurulu başladı. Biz de oşul estafetаны şu deputatlarımız yardım verse, dokumentleri kızayırsa bütün kalatagan bolsa, jana байланыстан алдыра төрт көчөгө ayaldamаны başlayız деп атабыз. Ошол нерсени бүтүрүп туруп 87-лерге бизден кийинки жылдарга эстафета ката уюштурабыз. Кудай буйрса. Hazır bugün konukta şu Kurtkadan Balдар uyumundan da kelgen Baldar'ın konsertlik programması var eken. Şu muallimlerge biz daha içine rırdat versek, bilet versek dep oturuşat. Jarını seyirterge baylanıştı atıp jolga kelete Amına bizden Kurtkadan Balдар uyumundagi Balдар kelişti. Kelge. Şükür. Selamat. Ушул балдарга өзүнүн мээримин төккөн ошол уулган эже hoş geldinizler sizler dagы. Damir эже директорубуз Кореядан коноктору келип калыптыр. Себептерге байланыштуу азыр жолдо эметип калыптыр. Ошого балдар азыр өздөрү келишти. Анда эмесе ошол Куткадан Балдар үйүндөгү балдардын концерттик программасына конок берсек. Рахмат. Kolumga çeyin bu derecelerge öte ırazımın da özüm ballarga mehrimin tөгүп taktikalap nasap sözlerini aytıp hazır Damir эже kelip kaptır şu sözdür şu derecelerge bereli. Bu kanca? Kumbatlı, zamanında hoş geldinizler. Kumbatlı, намедеп жиырма жыл туған екен. Дайыма ішінде еңбектен солып, үйді тоқып қалаймын. Сіздерді оқыған мұғалімдерге дайыма айтамын, ал үйді сіздерді амандық тілеймін. Байрамыңызда құтты болсын. Ассаламу алейкум. Шул мұғалімдер жамааты дайым 20 жылдық қылып отқан балдарымызға сіздер бүгінгі бізді дағы шақырғаныңыздар үшін Хайроллаға чоң рахмат айтамыз. Сіздерді майрамыңыздармен құттықтаймыз. Сіздерге, ішіңіздерге, жұмыстарға барып чоң ниеттерді қалаймыз. Хайролла дайыма бізге жардам көрсетіп тұрады. Чоң рахмат жамаатына да. Чоң рахмат сіздерге да ушинтип келип кеткениңиздерге. Балдардын концертине көңүлүңүздөрдү сурабын. Рахмат. Hoş geldinizler. 20 жылыңыздар менен құтты болсын. Мұғалімдер ағайлар, дәмі жыл құттықтаймын. Canı savurgan muzika, gelime
Divanlar, konuklar, muğayimler, sizlerge rahatsızlık bildiririz. Kişineke belemiz var ile, oşo bir ongo fırsat veringizler. Bize görürüz kafede Hurmatlı ezekeler, kişine arzulan belemiz var edi. Süretimizi örtü çağındırıp, Kuruşkaga emek kılıp, bizi estep, daim uşalı 20 yıllıkta, 20 yıllıkta bunda estep çay içip жүрөсүздөр. Az bolsa dagı delegasyonu kabul kılыңыздар. Anda beste keringizlerdi süretimizi taap alып kaldık, keringizlerdi taptık. Anda beste Maksut Ezekeyge. Murzayeva Çolpan Ezekeyge. Soğurup uzatmaya gayretler. Peygamberimizin nasıl sözlerinden biri olan egerde kimde benim koşulu olduğunu kalaydıran olsa yaş balların başını sılasın deyip meyerin köksün deyip benim koşulu olur deyipler. Ballarında meyerin kökün adam akırette benim koşulu olur deyip. Anlıktan biz bugün sizlerge konsertlik programa dayınlap bergen жүрегі taptaza olgan kutlanan ballar үйündегі dağı belek dayınladığı da benim ruhumda ursat veringizler. Mamatova Gülzina Silona. Konovalov Maksim. Rahman Ali. Sonuzlar niyetimizdir, gecetimizdir. Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Bayramlar menен айым. Биз чакырган Хайрулла аке дагы чоң рахмат. Сиздерди жакшы көрөбүз. Президент Хайрулла ака ушул концертти уюштурган үчүн сизге чоң рахмат. Ömrünüz uzun bolsun, эмне ой максат десеңиз, ой максатыңызга жетиңиз. Келечекте көп ийгиликтерге жетиңиз. Дайыма жакшылыктар сизди кууп жетпес, дайыма ийгиликтерди, жакшылыктардын үстүндө жүрүңүз. Бизди ушул концертибизге көңүл бурган сиздерге дагы чоң рахмат, ömrүңүз uzun болсун. Bizim Ömer 28. Orhan Abdurrahmanov Ordu Mektebi'nin direktörü İsa'fa Gülber Mamat'ına söz veririz. Bayramımızdan menен ayрыкча 20 жылдык юбилей ээлери. Быйылкы жылы өзгөчө кылып атасыздар. Анткени оюн күлкү, тамак аш бул унутулуп кете турган нерсе. Көңүл буруп бул ар дайым жокола турган нерсе. Балдардын келечек үчүн быйыл курчук уюштурдуңуздар, стипендия уюштурдуңуздар. Кала берсе биздин дагы эмгегибизди баалап, Бишкектен ушул сыйлыктарды чакырттыңыздар. Жалпы жамаатымдын атынан ыраазычылык билдирем. Ал эми бул сиздер мен абдан таң калтырып атам. Ушул баштап эле өзүмдү кача сезип отурам. Ар бириңиздерде үй-бүлөңүздөрдө амандык болсун. Ар дайым Аллахым сиздерге берекени гана көрсөтсүн. Азаматсыңар жигиттер. Мен жана дагы айттым. Тамыры мыкты дарактын мөмөсү мыкты болот деп. Демек ушул жерде отурган устаттар силерге жакшы тарбия бериптир. Бүгүнкү 30 жылдыктардагы, 20 жылдыктардагы, 10 жылдыктардагы ушул урматтуу устаздар сиздердин мөмөңүздөр. Сиздер мыкты таалим, тарбия берип, ата-энеси сиздер эли жуп ушундай мыкты жигиттерди тарбия кылдыңыздарга мен эне катары, жетекчи катары таазим этем. Рахмат жигиттер. Анан урматтуу устаздар, агайлар, эжелер. Мен ар дайым айтып келем биз үй-бүлөбүз. Анткени жакшылыгыбызда, жамандыгыбызда бирибизди сүйүп таяган биз жакын адамдарбыз. Ошондуктан бактыбызга аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бүгүнкү күн сиздердин майрамыңыздар. Сиздер бүгүн эс алгынга, көңүлүңүздөрдө баардык эмнени түзүп ошону аткарууга акылдуусуздар. Ден соолукта болуңуздар жакшыларым. Ар дайым жүзүңүздөрдөн бакыттын нуру гана болуп, күлкү гана жүзүңүздөрдө көрүү насип кылсын. Ал эми бүгүн бул жактан отурган бириден бири суу болгон кыздарыбыз, балдарыбыз турат. Урматтуу эжекелер, биз бул жерде сиздерди талкуу кылып отурабыз. Сиздер түз эле Аллахтын эмесине ээ болгон инсандар экенсиздер. Анткени бул дүйнөдө эле бүтүндөй жакшылыктарды аткарып, түз бейиштин эмесине жолума алган инсандар катары сиздерге терең таазим этебиз. Мен жетекчиңиздерди атам жакшы тааныйм. Биздин салам дуаларды айта барыңыздар. Ушул ишти негиздеп, жакшылыкка негиз болуп, ушундай жакшы бөөктөрдүн башына бир жерге кошуп, ушундай бир суу калган кыздарды ошол жерде ымандуу кылып, жакшы багытта билим берип, өнөрлүү кылып тарбиялап атат биздер. Буну көпчүлүктүн колунан келбейт. Рахмат сиздерге. Анан кыздарыбыз, балдарыбыз биринен бири өнөрлүү экен. Бул турмушта өнөрлүү өлбөйт дейт. Ошондуктан өнөр алганга, билим алганга аракет кылыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз, ар дайым сиздер менен биргебиз. Эгер колубуздан келсе, ушул жардам кылуучулардан гана бололу. Силер эртең силер башкаларга жардам бересиңер. Бул күн өткөнчө өмүр. Силер эң бактылуусуңар. Аз калды. Силер анткени эртең иштейсиңер, үй бүлө күтөсүңөр. Эң мыкты инсандар болосуңар. Силер бактылуусуңар.
Менин агайларым, эжелерим, бардык коноктор жана дагы мына менин окуучуларым. Мен жаңы гана эмгек жолумду баштап мектепке ишке келгенде ушул азыркы кызмат жигиттер 6-класста окушат эле 1998-жылы. Бул Хайруланын дүйнө таанымы, келечекке болгон максаты башкача экени көрүнүп турат эле да. Баягы айтышат го, болор бала башынан деп, жашынан деп. Ошондой эле Хайрула дүйнөгө болгон көз карашы, жаңылыкка, алганга, билимге болгон умтулуулары билинип турат эле. Азамат ошондо азбы көппү кичине билим берген экенбиз. Мына бүгүн өзүрүн көрүп силердин мындай сый урматыңарды көрүп турабыз. Анан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү бар. Кимдир бирөө жакшылыкка себепкер болсо, ошол жакшылыкты кылгандай сулуу калат. Бүгүн силер жаңы жүрүүгө баштадыңар. 20 жылдык юбилейди биз ушул мен ушунча көрүп келген болсом, оюн күлкү менен өткөрөбүз да. Анан силер ошол оюн күлкүдөн айырмаланып, ишиңер 20 жылдык юбилейиңерди жалаңыз соолук иштер менен кылып атасыңар да. Аябай толкунданып, мен эле эмес ушул жерде турган баардыгыбыздын эле жүрөгүбүздөн ушул нерсе өтүп атат деп ойлойм. Башкача болуп атам да. Аябай толкунданып, разы болуп, ушул күнгө чейин неге биз ушундай нерселерди байкабадык, кылбадык дегендейчи. Азаматсыңар балдар. Бүгүн силер жалаң эле бири-бириге менен жолугушуп эмес, мындай устаттарды Кудай берди агай, Аслан агайым, силердин шылдоңор биз ушул өзүбүздү окуткан агайларыбызды көрүп атабыз. Бактыер агайды көп жылдан бери мен көрүп атам. Устаз агайым мен окуткан. Надир агай класс жетекчим. Бардык ушул жерде турган бардык мугалимди биз окуткан. Ибраим агай, Азим агай, Алтымыш агай физикадан урушса биз капа болот элек да. Бирок ошо агайдын айткан формулалары дагы эле эсимден чыккан жок. Өзүм кыргызча болсом дагы формулалар эсимде. Акрам агай менен Аслан агайга өтө рахмат элем. Ушу мектепте эле окуу орус тилде кичине үйрөтүп коюшкан экен. Азыр кичине орусча шар сүйлөп кетсек дагы түшүнөбүз. Агайларым, эжелерим рахмат. Силерге анан мына балдар аябай ыраазы болуп, силерден биздин азыр көп жашаган билбейт, көптү көргөн билет деген ишмеге. Мен силерден канча жаш чоң болсом дагы силер ойлогон нерсени ойлоп отурмун ушул күнгө чейин. Азаматсыңар балдар. Аябай ыраазы болдум. Мен мындай айтып эмесмин, чынын айтайын. Силердин эми ошол кылган сооп иштериңерди силерден кийинкилер улансын. Силердин эстафетаңарды, силердин ошол куржунуңарды, билим куржунуңарды улантып улайын. Элибизде ушундай жакшылыктар, жакшы иштер көп болсун. Анан мына Куткадамдын эжекелерине аябай тикен казчылык билем. Азыр өзүбүздүн үйүбүздөгү 4 балабыздын тарбиясын канча түшкө салат. Эжекелер сиздерге таазим. Ушул балдардын башын сылап, ушул балдардын көңүлүн көтөрүп, ушуларга бүт эмгегиңиздерди, бүт мээримиңиздерди төгүп атасыздар. Бул балдар буюрса, бешиктеги баланын бек болорун ким билет дейт. Булар келечекте Кыргызстандын келечегине жараган мүмкүн мыкты, эң чыгаан инсандар болоптур. Биз ага терең ишенебиз. Дайым өмүрүңөр узун болсун, ырысыңар кенен болсун, силерди дайым Аллах Таала өзү колдосун. Рахмат балдар.
Жаштар да бергенге мына ушундай сизди бизди сыйлап ушундай жакшы жерде кылып атат. Алпат агайыбыздан арбайы ыраазы болсун, эйиштик болсун дайым. 2000 жылы амал деп ачыпмын. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Şurada bollar terbiyelenen kadar kadınlar orada yok. Atatürk ağzını öğrenmek zorundayız. Kardeşlerimiz başladı. Mevcutları içeri alıp Zerkâz'a Allah Allah'ın rahmanıca olmasın. Ahmetler afat olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şafakatine nasip olsun. Her daim sevgilat sürdürüyor bilenler. Üniversitede bitireceğim ama bitip kelgenler katına to'solg'andi. Ошол боюнча көзүмө бир гана мыкты жетекчи эмес, эл башчылыгын аккөңүл, дарбой экен, билимдүү, басымдуу инсан катары көкүрөгүмдө калды. Каждый раз Токай десегенде көңүл бузулуп кетет, эрте кетип калганда аябыздан. Өзгөчө инсандан өзгөчө болуп калып атат. Кылган кече бүгүн канча инсан кылып атат, ошонун баардыгын сообу агайыбызга буйрсун кылар калса. Eng sonun insanlar sonun özet kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirabbil alamin. Errahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mına uşul teken uyuşturulan ağayımızın balası ana yaxşı bir oturuş uyuşturdu. Bardığına rahmatına duasına atar. Şu ağayımızın şu pazarının soğuğu giyip karanlığı görülecek olup cennetlerine düşsün. Bardığımız Allah'tan şurayımız sulakaydın ahirete vacay cennet olsun. Amin, amin, amin. Ушул жерде
Derecesine alışılıp algan Canatınlar rahmat ayta albaydı. Biz sizlerge ardayım taydın kılavuzun razısılık bildiririz. Biz hazır bir ömrenen bir mayık teşvik alın demedik. Muğaylim okutsa okutanına aylık aldı da değil. Bir ben ayttım. Al okutanına bizge bilim bergenге aylık aldı mamleket tarafından. Biroq niyetimiz sүйүүсүнөчү. Ага ким ушунчалык бизди жаш кезде сүйүп, мээрим төгүп окуттуңуздар. Сиздерге дагы жок рахмат айтабыз. Сиздерге ар дайым жүрөгүңүздөрдө сактайбыз, сиздерди унутпайбыз. Дагы тереңдасып көрөбүз. Анда эмесе азыркы сөз Dağlar'a Assalamu alaikum hurmatly izleyiciler, hurmatly kelganlar. Halilanın şu söylegan sözleri men en topunda diyor da. Söylegan sözünden unutып koydum izleyiciler var. Bu бүгүнкү мына отуруш тарыхта биринчи жолу болду деп айтсам жаңылышпайм да. Себеби ошол пут кадамдан келген ошол кыздар эжелери менен чогуу мектептен чыккан иштебей койгоныма монжол ашык болду. Мына кесиптештерине бир дасторкондоп отуруп өткен кеткендерди мына абайлар аксакалга эле сүйлөп берип көп нерселерди этетиндер эскерип алды да. Ушул нерселерди уюштурган, бизди сыйлаган, пут кадамдан келген кыздарымды, балдарымды сыйлаган силерге тең тазым этем. Рахмат. Өмүрүңөр узун болсун. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Ишиңерге ийгилик. Шоға-шоған іштерді көпке қылғандылар. Бізді, ұстаздарды сыйласаң сілер құлайыншы сыйласын. Дайыма жолыңар ашық болсын өкелер. Көрген жерде бір-бірді сүйірмет міннен көпке есесіңді болып жүре береді. Нағын бір жолы селегертен ерең тәзім етемін. Құрматты кесіптештер, көптен бері жолғышы отырыватыр сіздерге де бардыңыздарға үй білелік бақыт қалайын. Бегем için денсаулық. İşinizlerге игілік болсын, дайым арсы чарчабаңыздар. Ушундай ынтымақта, ушундай жайып дастарханда сізің менен жүрөрүңүздөр. Жүзүңүздөрдөн күлүп кетпесин, эч качан хапа болбоңуздар. Дайым ушунда отуруңуздар. Шоошон отуруштар көп болсын. Дайыма жолугушуп турайлы. Ал эми мына келген пут кадамдан келген кыздарым, балдарым, эжекелерим, силерден куш келипсиздер. Келечекте жакшы кыз балдардан болуп жетилген кыздарым, балдарым. Ушула турган эжелеримди түбөлүккө эстен чыгарбагыла. Кайерде болбогула, кайерде жүрбөгүлө, ушул эжелерибизди сыйлап, мамлекетибизди сыйлап, өнүп өсүп, чоң иштерди иштегиле. Ушул биздин кафени, Алина кафесини, ушул жигиттерди, ушул эжелерди көрсөңөр салам айтып, ака-ука болуп жүрө берели. Устаздар болсо силерге эң сөз жеткиз ыраазычылык айтам. Биз ушул абайлардын алдынан аз-аз болсо белегиз бар десиздер, даярданган эмес элек. Ушуга балдарга берсеңиздер. Рахмат. Пайгамбарыбыз менен коштук болууну ар бирибизге насип кылсын. Кылган агайлардын кылган ихсандарын да Алла Таала кабыл кылган болсун. Эмне делек? Азыр жарым сааттан кийин биздин сыйлуу аш тамагыбыз болот. Биз каракелерден суранып бир Кур'ан катым багыштадык эле. Ошол Кур'ан катымды өтүп кеткен мугалим устаз агайларыбызда жоктоо максатында Аслан агай, Тайырбек агай, Курбан агай,
jönököy kişimiz bilimdi süygön, kitapты süygön, okuçunu süygön, gelecekti süygön bir kişinin bugün özdük mayram menen kutuktap koyunu kutuktap koyunu to'ra ko'rdik. Anda emese oşol kişini bu jaka çakıraylı bugün Tagayeva Malika Ejekeyimizin tuğan günü. Ejekey muğalim olmakta sizge bizden içine belek hava koyuyorlar. Bu ağırtlıcı, oyucu, akılma Moğun yazdığın kitabı. Bunun içinde жақсы sözler var. Bana en жаққан sözü bir sözü var. Ellerдің бары тікендесіп кетсе de sen gül tabiatını жоғалтпа. Ардайым адамгершілігіңді қал. Адамгершілігіңді жоғалтпа деген bir sözü аябай жақсы. Ошондой адамгершиликтүү болууну бизге үйрөткөн мугалимдерибизге ыраазычылык билдиребиз. Жакшылыкка жакшылык кылуу ар кимдин иши дейт. Бирок жамандыкка жакшылык кылуу эр адамдын иши деп бизди тарбиялап келген эжей мугалимдерибизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирип коебуз. Рахмат. Кайсы жерде жаратканга мактоолор айтылса ошол жерде Алла Тааланын тынчтыгы берекеси болот дейт. Кайсы жерде пайгамбарыбызга саламдуулар айтып аткан болсо периштелер көктөн асманга нур жаатырат дейт. Андан эстеп бираз сиздерге каалоо тилек өзүнүн сөзүн айтуу үчүн бүгүн каракебизди Нурбек каракебизди чакырып коелу. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli og'aylar, ejekeylar, hurmatli ballar. Vaqtinizdan Allah razı olsun. Ben şimdi bu ballarni ko'rib to'lqinlar bilan birlashib o'tirdim. Ballarim sizlar jendimizde hukm verdiler. Jendimizde özünürde kabaklı bağlar. Bu Allah'ın suyukun beytelerine sınav verdi. Suyuklu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuğuluşundan aldığım adasını acıradı. Tuğulgandan keyin Mekke öte ıslık olganlıktan Mekke'de yaş ballarga arkanday uğurlar çıkıp öz işiga kıyım olganlıktan çoğu yerlerden ayallar gelip yaş ballardan gelip oşo yerde emizip 4-5 yaşta şeyin bağlı etken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den çağın bir ayal gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Peygamber'in öz enesinden alıp gelip oşo toğulu yerde emizip çoğaytıp 4 yaşta şeyin bakkandan keyin Peygamberimizin çınığı enesi Amine enemiz Peygamberimiz endi bağlı alıp geleyin. Peygamberim özümdü balamdı. Özüm bakayım, özüm karayım diye Peygamberimizi yaxşı görüp sağınıp balasını alıp gelgeni varsa oşo yerde bağ olgan ayal Peygamber'de uşunçalık suyusu düşüp Peygamberimizi yaxşı görüp kalıp Peygamberimiz çınığı enesinden suranıp geldi. Dağın 2 yıla beri suranıp 2 yıl bize tursuncu Mekke öte ıslık pul yaş balak kıynalıp kalırken Hadi Amine enemiz dağın ayla yok Peygamberimizi oşo süt enesiga kayradan taşlap getirdi. Aradan 2 yıl öttü, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına dolgundu. Amine enemiz Peygamberimizi alıp gelgeni oşo süt enesini uygu barıp oşo süt enesiga razılık bildirip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Mekke'ye öz uyga gelip oturganda çolda Peygamberimiz enesiye bilip kaldı. Uyga jetkesin Peygamberimiz inesinin kucağına jetkende inesinin meyerini körpey, inesiga erkel ayarmay Peygamberimiz 6 yaşka tolganda inesi jolda kaza olup kaldı. Buna Peygamberimiz toğuluq jetim olup kaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşunda özünün çoğun atası Abdülmuttalib'in koluna kaldı. Abdülmuttalib Peygamberimizi öz ballarından yaxşı görüp
Babesde bağıp, Peygamberimiz 28 yaşka tolup, çoğun adasıga en ülkönüp kalan vakitta, çoğun adası hem bul alanını işlep gidiverdi. Peygamberimiz daha bir jetimlikti, damın taşmadı. Buna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jetim özgön, Peygamberimiz kıynap özgön. Demek bu Peygamberimiz jetim olgan, sizler öksürgülü bollar. Allah Teala suygan bendelerge жақшылық берет, suygan bendelerge sınov берет. Bu sizlerin Allah'a bergen sınov, Allah'tan bergen sınavsı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim jetimden başını sılasa, oşu jetimden başında kança tübü bozu, oşunca günü öz geçirilet deydi. Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet namazı okup, köçüge çıksa, bağırda sahabaların balları tövlep minip, жақşı giyimlerin giyip, oynap yürüse, bir bala ilap, Cama giyimini giyip, mutfalga söyünüp, kaba otursa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var, ey balam, bağır ballar oynuyor da, sen ne kıl oturasın bu yerde dese, ya Resulullah, men atam cihatla kayışık olgan, apamdan kayışık oldu, men toğulluk jetim men. Bana tövbe alıp bere turgan, cama giyim alıp bere turgan, mayramda, maga жақшы нерселерди алып бере турган ата-энем жок дегенде, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek көздөрдөн жаш чыгып, ошол баланы öp кучактап, ey balam, каалайсыңбы мен сага ата болайын, каалайсыңбы Хадижа сага апа болсун, каалайсыңбы Фатима сага эже болсун дегенде, баягы бала сүйүнүп кетип, я Расулуллах, каалаймын деди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ошол жердеги баардык адамдарга кыйылып, эл журт, бүгүндөн баштап ушул бала менин балам деди. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşul balanı balam dep kucakta turgan vakitte oşul bala balalığı da balalığa barıp yaş balalığını kılıp ey Allah'ın elçisi başka balalarda tövbe var eken bu sizde tövbe yok mu dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men sana özüm tövbe olum dep Peygamber yerge jatıp üstüge oşul yaş balanı çıkarıp tövbe yügürü başladı dedi. Dağın yaş balalığı vardı. Ya Resulullah bulardın tövbeleri bakırı tatlı. Siz bakırmayısınız dedi. Tövbeler avuf diye bakır etken. Bu Arapçada keçir degen manasını verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avuf diye iki yolu bakırganda Hazreti Cebrail geldi. Ya Resulullah toktatınız. Dağın bir yolu avuf deseniz dünyaya oluş etti. Buna Peygamberimiz bir jetimli kömünü alayın deyip uşuncalığı vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşun için jetimlerdi жақсы көрген, jetimlerin başını sılagan. Demek bağırız koldan gelişince bu balların başını sılaydı, bu ballara жақсылық kılaydı. Buna ekelerden Allah Teala razı olsun. Oşun nesillerini uyuşturuptu, bu ballara ikisine koldan gelişince kömünü kötüreydi. Allah Teala bu ekelerden razı olsun. Buna bu bağır, oşun 20 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık, 10 yıllıklara büyük oluşu gerek. 70 yıllıkta 70-80'e gidemeyen iş yok. Oyuncu. Muzikalarla oyunlar sütürü. O yaşlı bir vakit dışarıya barıp kalan. Erkek ayıl aralaş. Onun evlileri var idi, gelinleri var idi, köy balları var idi. Uyan neye geldiğin varlığını cihiştirip koyup sevgili oynatıyor. Buna oşularla bu nesle ülkü oluşuyor. Buna oşular uşunla nesneleri kılıp, uşunla uşun balları aramızda boyga jetip kalan balları uzman eken. Uşunda uyuştur, uşul ballarınızda uyu kurup vereyim. Bunlar acaba şaşırmayıp da. Erten uyulanır, uyu gerek, cerek. Ana uşul 20 yıllıklar, 50 yıllıklar bağırdık toptalıp, uşul ballarınızda uyu kurup verip, uyulanışıga yardım verse, bu öte çok жақсылық olur inşallah. Allah Teala sizlerden razı olsun. Hayırlı eken, hayırlı sessizge Allah Teala razı olsun. Sizlere razılık bildirin. Muhallimler sizlerden Allah razı olsun. Kanca yerlerge жақсылық үйретіп, елдерін туруcu болса, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözü var. Kim bana Alif degen tamganı үйретіп koysa, men onun kulu bolayım. Kalasa işlesin, kalasa sat versin dedi. Bu degen muğalimdi, ustazdı, oşonçoluk sıylasın, oşonçoluk urmaktasın. Pul padişahını kanday sıylasa, okuçu muğalimin oşonçoluk sıylasın. Muğalimin oşonçoluk urmaktasın dedi. Buna olup ballarınızı tarbiyeli ottan ecegeyler sizlerge razılık bildirin. Sizlerden Allah Teala razı olsun. Uşul ballardı günü tünü karab, özünüz ördü ballarınızı karabıtırsa, sizler inşallah suraksız cennete giresler, eğer uşul işinizler Allah razı olsun bolsa. Allah razı olsun uşul yaş ballarının başını sılayın, uşullarını kömürünü götüreyin, uşullarga жақсылық kılayın diye terbiye verip tam bozduğunuzda,
Allah-u Alem sizleri suraksız cennete giresin. Sebebi kim bir cetimli başını sılasa, kim bir cetimli muhtaçlığını bitirse, Allah Teala onu sözsüz cennete giresin. Ballarım, kızlarım, sizlerden Allah razı olsun. Bul Allah'tan sunu olsun. Sizleri hiç kaçan göksü bölgü. Kapı oldu oğlan. Ötkül ağalandı jaralışıra sevinçli olgan süyüktüğü paygambarımız cetim olgan. Süyüktüğü paygambarımız cetim özgür. Adı inesi çok çoğmatasına başlayıp bir akazının kolunda kalıp kıyınçılıkta özgür. Demek bu paygambarımıza bergen sınav sizlerge belirtip bu nesenin acırını ahirette görürsünüz. Bu dünyada içinde kıyınçılıkla ötüp gidebilirsiniz. Bürük ettiğin ahirette bu kıyınçılıkların özürünü, bu kıyınçılıkların yaxşılığını sözsüz görürsünüz. Allah razı olsun. Çok rahmat. Allah razı olsun bağlılığından. Kıyamatda peygamberlik bilen koşulup bolundu bağlılığından nasiplen olsun. Allah mesela alnınızlardan, davullu tamaklardan alnınızlar, tabanınızlar tatlı olsun. Alnınızlar. Tüyte. Sağlamazlar ve sizlerge çok rahmat elimizde 20 yıllar ecegeyler sizlerge ardayım gen soğukta bolunuzlar. Kança yok kança okçularda okudunuzlar. İşinizlerge ilgili. Şunday tabiye veresler. Gelecekte okçular ilimli bollar. Halkanda kesitli bollar. Sizlerge çok rahmat ardayım gen soğukta bolunuzlar. Allah razı olsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sizlerge çok rahmat, sizlerge özünday bayramını vertasılar. Özümüzdür, ümdağı bayramlar mene 20 yıldır. Bizge yapılı bergen bayramlar çok rahmat. Selamatlar. Bugünkü bayramımızın 20 yıllık bayramımız var. Köz yaşanızlar. Bugünkü uşuncha bizi ko'rgan sizlar chog'ilib o'tirgan kelganingizlar uchun çok rahmat aytaman. Ağaylar, ejegeyler, ardayınca soğukta yürümüzler, ömrümüzler uzun olsun. Oylagan oy maqsadingizdan harakatingizlar, ilgililikler sizlerge çok rahmat. Assalomu alaykum. Qonoqlar jana ag'aylar, ejegeyler, sizlarga çok rahmat. Ömrümüzler uzun olsun. Bizni shunchalik ko'nglimizga alaylik deb kelganingizlar uchun çok rahmat. Aldingi vaqtingizlarda aybay kelganingizlarga sizlarga çok rahmat. Allah Taala sizlerden razı olsun. Ko'ptagan ilimli, bilimli o'quvchilar sizlarning qo'lingizdan bitib ketgan. Bugungi eng so'nggi kunda o'tgan Xayrullo akaga çok rahmat. Bugün bizden en son kun desek dağı bo'lib. Bu gün bizden esüzden ketkiz kun oldu. Çok rahmat. Rahmet olsun sizlerge çok rahmat. Gerekli zatından da çok razı olsun dileyimiz. Allah'ım razı olsun sizlerden. Sizge desеңіздер biz сыйласаңыздар, Allah sizге сыйласын. Şu arzu olan dileğimizi berip koyalım Hayrullah'a. Hayrullah'a da çok rahmat. Yine bakın oldu.
ушул тарбиячыларга ыраазычылык билдирем. Дагы бир директор келбей калды, Гүлбү Османова деп. Ошол өзү ата болуп, өзү апа болуп, 3 кызды турмушка чыгарды. 3 кыз, 3 кызды турмушка чыгарды. Азыр ошолор кудалары менен дагы кадимдей катышып, алардан кабар алып турушат. Кудай буюрса, силер дагы эртеңки келечегиңер кем болсун. Кыргызстандын керегине жараган жакшы кыздардан, урлардан болгула. Силерге да чоң ден соолук каалаймын, ийгилик каалаймын. Барыңарга рахмат. Анан Каракеске бир сунуш түшүп атат. Медресеңизге кар болуп окуган болса кабыл аласызбы деген сунуштар да болуп атат. Бардыгы барсын, бекер окутам. Анан эсе барыңыздарга рахмат, чоң рахмат. Алла таалам болсун. Силер биздин жүрөгүбүздөсүңөр. Бир туугандык сезим ар дайым жүрөктө жашасын. Биз ар дайым бир тууганбыз. Ошол айтарым сиздерге чоң рахмат. Төрөгөн апа эмес, баккан апа деп коюшат. Азыр учурда менин 3 апам бар. Азыр экөөсү жанында турат. Сиздерге чоң рахмат. Бизди ушул күнгө чейин багып чоңойтуруп атасыздар. Ошону айтып коеюн деп. Ал эмне дейбиз? Allah razı olsun. Anam oturumuzda dasturxonga жалпы дуа кылалы, андан кийин хатым дуаларына багыштайлы иншалла. Микрофон келсин. Elhamdülillah Rabbil Alemin vel akıbatü lil muttaqin. Esselatu vesselam ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sellem. Birinciden şu bağlarımızla alakalı uzun ömür vergen olsun. El solu vergen olsun. Gelecekte baktırı gibilerden olsun. İki dünya baktırı olsun. Allah Teala'nın rahmatı nasip olmasın. Berekele kızlarım inşallah. Ya Rabbi şu bugün Müslümanın bağları çok rahmat, bağları kızır. Şu aramızda birleştirdiği bazı arkadaşlar çok olan Bizgecikliğe bilişeceğimiz ülkelerimiz, yaşam arkadaşlarımız, onlarda Allah rahmat olsun, ahiretleri abad olsun. Şu kılgan dualarımızda sohbetleri, aile şekillerine nasip olmasın. Rahmat, Allah Teala sizlerden razı olsun. Biz muhalif kadarıyla sizlerden de razı olsun. Rahmat eyleyin. Rahmat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا رحمن يا رحيم. Ey Rabbim meclisi Rabbi. Allah'tan şu okulmanın hatmı Kur'an'ına kaybolman soğuktu. Şu genç gezme kaybolman soğukturdu. Sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e, tanrı yübülesine, sahalarına, Sözden şu Kurban ağayla, Gölün ağayla, Samat ağay, Hasan ağay, Abdüfattah ağay, Gülner Ecegey, Goğal Ecegey, Tayyibek ağay, Nurmamat ağay, Mannav ağay, jana şu hayırlıklarımızın dostu Hüseyin Ege'nin ruhlarına başladı. Allah kılancı tencereyle cevde okulur, kavrlarını olup, kavrlarını değiştirme masasından kılsın. Kıyametin suratlarını zengin kılıp, mağdurlarının on kolunu versin. Kıyametin sürekli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereketli kollarına, kâzler soğutu işikte başlarına nesip kılsın. Kıyametin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine, Firdevs beşine başlarına nesip kılsın. Allah kılamışım, ekerlerimizin kılan insanlar, Allah kılan kavluğun, kıyametin başlarına sahibi kılan, büyük ve başkalarını, özlerini, arkanı, oğrusu kolladan, Meryem kısıtlardan, cemaatlerden, Allah'tan özünü saktan, özünü kurban. Boğurlarla, ıskılarla, den soğuklarla berekeyim verin. Daim şunday yaşlı işleri sevgi olsun, Allah'tan nasip olan. Cenab-ı Allah'ın şu cezde oturan bağlı, ağaylar olsun, eşekeylerin şu cezde oturan bağlar olsun, ötkerken adayine, canlıların ruhlarına başladı. Allah'ın pencereyle şeyde o kavlandı, o kavlandı, değiştirme aşılarına kullan. Allah'ın şu ayeti keyiflerden Allah'ın özünü razı olun. Kılman kızmatlarını Allah'ın kavuk olun. Bundan keyin hayırlı gecelerge yatırmakla ötürgen. Bala çakasının bakımını görüp, üyübülerin жақсылығын görüşü Allah'tan nasip olan ömürler Allah'tan bereketini verin. Allah'tan şu ballarımızın ömürleri ve ömürleri, densoğukları, rızıkları Allah'tan bereketini verin. Gelecekte yerlige memlekete yatırmakla ulu insanlardan bol çarşılıkta Allah'tan nasip olan, hiç kaçan özümden başkanı teşkilan, yekine yaşlılan Allah'tan nasip olan. Allah'ın Rabbena etina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Abi böyle Kur'an khatm var ekan da, ejege hadiya bo'ladi. Khatmim bor edi. Shuni men akama boshlab qo'ydim, orqasida akam. O'qib baxshlar bu joylarda boshlab qo'yadi, o'chiramiz qo'yib. Boshlasam bo'ldi. Qoldi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taolaning ecezini o'qilgan xatmi Qur'oni baraka. Allah taolaning ecezini o'qilgan xatmi Qur'onni shu ecezini akasi ta'ala ruhuna başladı. Allah taolaning tanjayin joyida qabullarni o'qib, qabullarni beshti masalan qilin. Qiyomatning suratlarini zengin qilin. Amal defterlarini qo'ldan bergin. Qiyomatda suyukli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e qo'shni bo'lib jannatga kirishni Alloh taolo nasib qilin. Allah taolaning shu ecezini Allah taolo razı olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Kur'an-ı Kerim'den bir tane okusa Allah taala her bir tanesi onun soğuk diye. Şu hatmi Kur'an başına yakılan çoğulan olsun, bağırdığın soğuşlar özünüzden biri dedi. Allah taala sizden onurunuzla, ısınızla, cesurunuzla Allah'tan bereketini versin. Bundan ki navşunda Allah'ın kelamını Kur'an'da okup ömrünüz uzak olsun Allah'tan nasip kılsın. Allah'ın Rabbena ayetine bildiğine hasene ve ayakı hasene ve okuyna diyorumdan. Çok rahmat, Allah razı olsun barınızda da. Elimizde, zikrimizde, memleketimizde Allah Teala'nın iştahı, bereketi olsun. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة
قرار ويسمو وذا مرتغى فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطاه تراه لذاك يحث خطاه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى يتم ربي أيا غافرا رجوتك